Ngapa yang sobai PWPW bapak jakan ka YouTube channel kacunga. Saya simpat ngene page report ka banementa ka khandai trek Julai hajar arpau katkum kani ka report la yatu ba kibreu ki bayo yakani ka jingpang coronavirus hapro ka wei ka India ki lakiu shika nyolak hendro punyo hajar arspa khandai pandrungut kibla koino baro saulak nyo pendru hajar laispa nya prangut kibla khat no arpoi hajar sispa arpandai ngut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar kidon kemba arlak drup khandai hajar nyospa prap khandai ngut kibru kibayo yakan ka jingpang coronavirus ka batang hapo ka arpso kanta habro ka wei ka India kidon kemba arpso hajar praspa nyop khandai ngut habangi phai pat kicela hapo not East India kacela asam ka de kacela babuntam na bro kicela haba kibru kibayo yakan ka jingpang COVID-19 ka batang hapo ka arpso kanta kidon kemba hendruspa khandai pandrungut bat ladang kenlang baro kibri kibayo yakan ka jingpang COVID-19 kila poi shaka khatsau hajar laipo arngut kibla koino baro pra hajar nyospa ar pandrungut kibla khatno arfo arngut bat kibrang don menta hapadeng ka jingsha sumar san hajar arspa prapuai ngut habangi phai pat kejala Meghalaya katkum ka jingya thu jong Chief Minister Conrad Kesangma laong baladon khatlai ngut kibayo thamai yakan ka jingpang COVID-19 menta kasni ladangi khainlang baro kibri kibayo yakan ka jingpang coronavirus napro kawai kejala Meghalaya kilakiu shaka shispa khatsau ngut sapsan ngut kidai kibla koino ar ngut kidai kibla khat bat kibrang don menta hapadeng ka jingsha sumar lane active case kidon bat kilakiu shaka ndrup ngut ditangkini ki kubor kuble shibun